Če te špikne v len zapestjo, pol je minus. A na banki? A na banki! Pa ne na banki. Temperatura v zraku je minus. A ja. Lepo, da ste prišli, mladenič. Dobar dan, gospa. Danes se bova posvetila zimski kolekciji. Kar slečite se. Si gor potegnite, da pokrijete ledvico. No, pa se nimam ledvica v prstnem košu. Pa vroče mi je. Vse meni tudi. Ampak je pa fajn, ne? Tile, Marjana pride 10 čez, Pani pa 15 čez. Zdaj pa prihaja Beti. Pa se imaš tam na tablice napisano. Hmm.